Bayabrok din coronavirus ni cases tei bushi bangai tong siwo. Abagino belai nangkugui tongka coronavirus ni vaccine. Te 140 plus country nu coronavirus ni vaccine nam thaniwo site guipu tongu. Abagino sengmung phayuje bu countries ro coronavirus ni vaccine nam thaniwo joto ni se agogui tongka. Sini India wole a coronavirus ni vaccine rokno bufru rogo manai mannai. Te sini India wole a corona vaccine ni dam rok besegrok nai hinai. Hinkem de bayabrok sengtina abrok jotono ti kaham ke explore khalai shaiman lainai. Aboni bagai norok gedali tongdi. Ado video by paithak zora. First listen abro shaiman lainai je coronavirus ni vaccine nam taniwo bo countries rok jotoni se agogoi tongka. Abonka for a worldwide 150 vaccine nu under develop tongo. Aroni bisingo Oxford University by pharmaceutical company AstraZeneca miliwi snam jakmani vaccine nu jotoni se biskango agogoi tongo. Oxford University ni vaccine already nu phase 3 human trial bu complete klai paijak. Tei saiman jakaje abosini bagai belai no safety tei effective bohinei. Teo vaccine no joton je kabang 18 to 55 bisip ni umorni borok roni sago joton je kabang testing khlaijaka. Haifa no bura rogni sago children rogni sago tei pregnant rogni sago bu testing khlaijak jak. O vaccine no sini sago double doses rukangke sini immune system response khlaio. Tabok hingke a Oxford University ni vaccine le bahai ke senam jaka ebaka vaccine le actually bahai. Aboni answer hingke angnorno simple ke sawon je Oxford University rok senamani vaccine ni mung hingke Codex 1 COVID-19. Codex 1 kaisa scientist rok laboratory woke senamani virasi. Imbayabrok omo kebaino sinpanjino ruklainai kaisa virus tongu. Boni menghingke adenovirus. Scientist rok a adenovirus no deactivate khlaiwai coronavirus ni crown by ke thepai riru. Mane coronavirus ni je keplar ke protein ni cover tongo abono khagai nawai a adenovirus ni sago thepai riru. Haike abo coronavirus no korsolungai tongo. Abono ni hinu Codex. A Codex no use khlai nu scientist rok vaccine namo. Abo coronavirus no soloi tongmani bagai sini sago vaccine no rukangke sini immune system coronavirus ni songoi dakti antibody form khlaio. But abo real lo hinkele actually kaisa deactivate kaisa virus si. Vaccine rok no baike senam. Abar no tei ang sekango no video upload khaijak. Jodi no vaccine baike senam jak. Abar no kaham ke saimana ni musukangke. Abo no nai mano. Ang o video ni aibatamo reire nai. Tabok hingke sini India wole a coronavirus ni vaccine rok no bufru rogo manai mannai. Ebake market rogo bufru rogo available nai. Aboni answer hingke sini India ni world largest vaccine manufacturer company Serum Institute of India by Oxford ni AstraZeneca company mili wisi sini India wo hingke coronavirus ni vaccine no senam jak nai. SII ebake Serum Institute of India ni CEO Adar Punawala Sauze sini India wo August ni siminu clinical trial starting nai hinai. Te December ogongke vaccine production rok starting nai hinai. Te 2021 ni first month gi ogongke vaccine no mass production khlaijak nai. Aroni bisingo 50% hinke sini India ni bagai te 50% ogongke sini Ghana ni Nepal bake Bangladesh rog ni bagai. Te Brazil logle already si Oxford by miliwai vaccine production rok start khlai tongkha. Tabok hinke a corona vaccine ni dam rokle besegrok engno ebake boni kos rokle besegrok engnai. Abongka Serum Institute of India ni CEO ni mote hinke sini India wo a corona vaccine ni dam hinke 1000 ebake boni se komrok engnai. But abo US rogo hinke 2 to 3 dollar rok engnai. First hinke abono sini India ni government nu fai nai. But pandemic rok fai khanke abono private rogo bu allow khlaire jak nai. Mane ulo rogo hinke private hospital rogo fuito manai man nai. Te Oxford haike agogoi tongnai vaccine rok ni kokno sakangke China ni pharmaceutical company Sinovac Biotech by US ni Moderna bu phase 3 trial lo enter khlaijak no. Iko norok bu naidi kahamke list rogo bu company rok besik biskango agogoi tongkha. Ebake norok huni official website ro thangai bu nai mano.
Hambai Babrokno, and Obidino, Pythak Zranaito Bagai, Anka Klayu, Norok and Obidintro, vaccine latest update Rogno, Kishala, Shaiman Kanahine, the Norok Shalbrumno, Omahai, informative video 9 and Musukange, and Osenano, subscribe Clarity, Bidu Nobo, like Clarity, they are no Bidu Nobo, Zoto Tibrashanaro, share Clarity, Norokno, Belai Belakino, Hambai.